أمة مسلمة إثيوبيا إرجع جواب دبرسو بربادا أبولوان كي أفان أماراتي سرسني دبيا دايكم تقولين إن شاء الله يرونو تي أما أسيتي كما لك أمني مرجي كي نقولو كبجمي حالا كنان ديمنو أبولوان كي إسلاما نانو كابا جرن مقالا أكسوم كيس جرن ويا كليسا صلاة جمعة كم مسجد هنكباني مسجد أرجماني مرجع جراسر بماني مسجد إنجار تنو هن صلاة تنو إسلامي بيامي تجر أماني كان أندورا من جرات صلاة تران أمس من الأنفات أسو صلاة جرانو أسو أدور أفروبا كيسات صلاة جرانو رو قدا كليس أرجع كبسيسني قرآن قباني مسلم توتا تماني ركوتاني أبولوان كينيا تقرأين كيسات مقالا أكسومت ميد أماجرو كانا براد آبنا براد جرا رو الرقا أجرو كانا أس ديا ورميا ولقا كيسات آبني مسلموتكم اللقا عم ولقا آبني رو أبولوان كينيا الرقا أجرو نبالالي فنا بيكون بيا سيران بلو يوتي بيا والانتم من سيراجلو يوتي بيا والكتم من أمنتاجلو يوتي موتم من إما كان أردوفي مرقا أبولوان كينياتي في أبولتي وان كينيا مسلموتا تقرأي جلو هاكبا تشيسو سننجر مرقا كينيا هاكبا جم ود وندموش اهتوش زاري بتاريكاويتوا بمعراب أوروميا بولقا بمجانيتنا بشيوشو بمقطرو مسلم وندموش اهتوش بتغنيوبتوني الزامادو بسمين باقراتشن كل اللاي بتقرا كل لنا اندزيوم بأكسوم كتمالاي بمسلموش لا يتدرق يالو عفنا ناجقنا بسنو إنيا እናወግዛለን በሀገራችን ኢትዮጵያ የሕግ የበላይነት የተረጋገጠበት የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠበት ሀገር ላይ ሰላት በጀማ እንዳይሰግዱ መስጊድ ተከልክለው ተሰብስበው በሚሰግዱበት ቦታ ላይ ደግሞ ሂደው በትላንትና ዕለት ጁምዓ ቀን ታላቁን የጁምዓ ሰላት በመስገድ ላይ ሳሉ በአላህ ቤት ላይ ሰዎች ሂደው እነሱን በማሸማቀቅ በመምታት በማባረር ቁርአንን በማቃጠልና ኢሰባዊ ድርጊት በማድረግ በሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ላይ የተደረገውን ኢሰባዊ ድርጊትና እየተደረገ ያለውን ጭቆና እኛ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እናወግዛለን። ይሄንን ጉዳይ መንግስት ተከታትለው መንግስት የሕግ የበላይነትን ማስከበር የዜጋ ነጻነትን ማስከበር የሃይማኖት እኩልነትን ማስከበር ያለበትን ሕገ መንግስታዊ ግዴታ መንግስት መወጣት አለበት የሚለውን መልእክት አሳልፋለሁ። እኛም የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ይሄንን ኢሰብአዊ ድርጊት ይሄንን አፈናና ጭቆና በወንድሞች በእህቶች ላይ እየደረሰ ያለው በሰሜኑ በሀገራችን ክልል በአክሱም ከተማ እየተደረገ ያለውን በጽኑ እናወግዛለን። ይሄንን ኢሰብአዊ ድርጊት እያደረጉ ያሉ ሰዎች ለሕግ መቅረብ አለባቸው። ይሄም ማይሆን ከሆነ በእንደዚህ አይነት ተቻችለን በምንኖርበት ሀገር ላይ ኢሰብአዊ ድርጊቶች እየተደረጉ ሃይማኖቶች እየተናቁ የሕግ የበላይነት ሳይኖር ሲቀር በሀገራችን ላይ ሊያመጣ የሚችለው መዘዝ ከምንገምተው በላይ መሆኑን ልብ የሚል ሰው ልብ ማለት ይገባል። ካሁን በኋላ አፈናና ጭቆና መቆም አለበት። ከአባቶቻቸውና ከአያቶቻቸው ወርሶ የነበረውን አጸፋ የነበረውን ዙልምና በደል ማቆም መቅረት አለበት። እኛ በምዕራብ ኦሮሚያ በወለጋ የምንኖር ሙስሊም ወንድሞች አክሱም ከተማ ላይ እየደረሰባቸው ያለውን ዙልም እናወግዛለን። በሙስሊሞቹ ላይ እየደረሰ ያለውን ዙልም እናወግዛለን። ከእኛ የወለጋ
የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሚያ ሙስሊም ወንድሞች ከትግራይ ከአክሱም ሙስሊም ወንድሞች ጋር ነን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር።